Председатель Националного совету Руснацох Славко Рац вчера за сотрудниками, секретарку Танju Arva Plančak, председателjku odboru za kulturu Gabrielu Sajanković i председателем вивршного odboru Željkom Kovačom naščivel područnu kancelariju u Đurđove. Žadame teraz vidieť, na ktorý spôsob by my mohli pomôcť i našim ľuďom na terénu, ktorí sa začujú so veľkými problémami, i trebali by sme mať moci na lokálu, že by u lokalnih zajednicoch bolo isto pokryto to ti 4 oblasti, za ktoré Nacionalni sovjet má kompetenciji, a to obrazovanje, to kultura, informovanje i urjadove hasnovanje jazika i pisma. U rozvarki z članami koordinaciji područnej kancelariji vyznačene, že kulturno-umetnicke društvo Taras Ševčenko jedno z najorganizovanših naših društvo, co dava dobri rezultati, a robic treba na motivovanju rodičov i dzecov, že bi še upisovali do ruskih odzeljenja. U Đurđove v loni bola perša klasa, co nie upisana po-ruski, dôležite toho roku istý problém. Teraz provádziť i na jaký spôsob robiť, da še to ne ponavlja, bo keď stracíme da skeľu generácie jedno za druhu, već jednostavno še pojavi inercija, že to normalno, že u Đurđove bude fakultativne vyučovanje jezika. Keď slovo o obrazovanju, Nacionalni sovjet naprijami svoje aktivnosti na ciljni grupi, a to predškolski dzeci, peršoklasniki i školjare 7. i 8. klasoh, že bi še nje zaverali odzeljenja na ruskim jeziku u osnovnih školoh, ali i u gimnaziji u ruskim keresture.